Program ne Ebyamagara ni mbatangirira mwe no program egi omutebekanisa n'ekyo butonyi charity kandi program egi nkabutosha netushikirwaho abakazire health products abine byo kunywa ebiri kucungira endwara zitari zimwe na zimwe kandi bikatamba n'ezindi ndwara no bishango mu za supermarkets zona omwihanga kandi na n'amaduka gona okwetorora ihanga ryona. Erizoba twatayirirwa ryambarira referral obwa hata bari yahururiye kushemeza omugongo. Okurwara no kushasha omugongo bigenzere nibyayongera mberebe mu bantu b'emyaka etari yemwe nemwe kandi ekitandikire kwirarikiriza Ebyamagara na munonga habwirwariro eryambarira referral. Aho noho barigireye nehururiye kushemereza busha abantu abari kushasha emigongo nko muringo gumwe go kucendeza abari kushoza sente bari kuzahera kutunga obujanjabi. Okushasha omugongo ko muntu ayine kutwara omwirwariraho naho nokubakuramo okushasha munonga omugongo otwariremu n'amaraka hamwe n'omutwe okubura amani na nokuhurira wacweka enteje okahurira wajegajega. Operation zone zabusha nebyo kweza nebyabusha kureka umuntu na leta zo kwerebera nwamba mara obwire bwingi oshanga nonda nko kurya kunywa omujanja bekurebera na nebinde bikwambiyeta konka ekikwatire no obundi na no okuzo mu CT scan na bwene bashashura sente noreba of course CT scan tujinene neirwaro konka nkaburijo nayo bashashura sente so no boy no sente obukora ebyo bit operation egi neyabusha kuno jangu yakwemba mbabita mu sente zakozira nyingi kandi obundi abantu bakuzubasiza. Okucweka emigongo bumwe nukuretwa endwara zitari zimwe na zimwe na munonga endwara ez'amani aho mushaho uri kushemeza abarwire b'emigongo ahari mbarira referral ari kushoboreraho ati ekyeto kwala emigongo mu bantu kigazi okusooka byonna obuvune ku migongo abantu abafuna accidenti z'emmotoka eza pikipiki okusinga naddala akati accidenti za pikipiki nyingi nnyo. Actually pikipiki lesinzo okuleeta obuvune obwa buli ngeri mu Uganda muno kajibe emitwe kajibe emigongo gabe magumba n'ensonga endala ereeta okulumwa emigongo bwe tugenda tukula emigongo gikyuka amagumba gakyuka ganafuwa olw'obukulu bweganafuwa olw'obukulu emigongo ne giruma oluusi tufunamu n'endwadde endala nga eza kansa nazo bwe zijja mu migongo emigongo giyinza okuluma ate kansa ayinza oba nga tasookedde mu mugongo awo naye ng'avudde walala najja atuuka mu mugongo omugongo ne gukuluma. So ensonga ezo ne infection nga tuberculosis naleeta emigongo kuluma nga brucellosis naleeta emigongo kuluma. So ensonga ezo okusinga nnya obuvune infection obulofa kansa kokolo n'okukula nga bwe tugenda tukula. Yes. Kishangirwa ngu na n'emirimo ey'omuntu wa burija ari kukora nayo nebaasa kureetera omuntu yashasha omugongo ningashi okuteganisa orukizi. Amakuru marungi n'okugira ngu emigongo emwe ningashi oburwire bw'orukizi nibubaasa kushemezebwa kandi butambirwe okucendeza oburwire obu omu bantu nihirwa eryambarira referral riteerireho ehuriro y'okugumanira ishemeza biine oburemezi bw'orukizi buri mwaka. Abalwadde ab'emigongo baba bangi bw'ogamba nja kujja byonna omugongo n'emitwe abalwadde b'emitwe basinga obungi okusinga ab'emigongo naye kye tusaana okutegeera nti si buli muntu yenna alumwa omugongo yeetaaga okulongoosa. Batono nnyo kwabo abeetaaga okulongoosa batono nnyo kwabo abalumwa emigongo abeetaaga okulongoosa.
kutayaira irwariro wahurira noshasha omugongo nikiweraho kumanya ekirikureta omugongo kushasha bukiri kare kandi kikyendeza hanshohoza na n'okutambirwa bukiri kare. Oyina kugenda omusawo no gwe n'omuwa ensonga zo n'ocomplaininga omugongo gunnuma bwe guti omugongo obulumi butuuka ne mu magulu oluusi okunkumula omusulo nakwo si kulungi kuba nakwo kuyinza okusinzira ku mugongo. Nina omusujja nakwo kuyinza okusinzira ku mugongo. Nina bwe ntambula obulumi bweyongera nakyo kiyinza okusinzira ku mugongo. So wakati gwe n'owa ensonga zo n'ozisengeka omusawo n'akukebera ye ayinza okumanya kyeweetaaga kubanga ayinza n'obuteetaaga kuba bifaananyi otegedde naye okusinza ku byomubulidde ne byasanze nga akukebedde amanya nti neetaaga okumukuba ebifaananyi kuba bwensangamu ekintu ne gundi aba yeetaaga kulongoosa. So gwe toyinza kumanya, omusawo yekka ayinza okumanya. Abarwire emigongo kushasha enkizi nangwa n'obwongo tushemezana abakwa baine nk'egi emitwe mihango ei bakweta eijwiremu amaizi hydrocephalus n'ebindi nitutaho ebirango rero abarwire babareeta. Nka buriijo nitukira kutunga abashaho nangashi abakugu abokukwatanisa n'abiitu abatwine aha kuruga omu ihanga rya America, United States of America hamwe n'aba Spain. Nambwenu hati ahi tukugambira aba America bahereza omusande gye hwireho kandi hati omusande gye tuyo nitugamba twinemu aba Spain bariyo nibashemeza abantu abaine enkizi obundi amaguru tigakutambura obundi nashasha omugongo gutura mu bushasha n'ebindi bityo bona bariyo nibabatereeza hati. Okushasha emigongo oku kuri omu bika hariho kwaho naaho kandi hariho kurikuba kumazira obwire buringwa kurikuguma nikweyongyera enshonga ahabw'enki omuntu aine kutayaira omushaho. Programu ekiri y'ebyamagara bitu waza kutwikiriza tubaase kuhumuraho kakye bitu kandi nkwijusya ngu neekuhikibwaho abakazire health products abaine ebyokunywa eby'orikushanga omu za supermarket hamwe n'amaduuka goona omu ihanga. Tabarukayo mu kahumuro programu ekiri y'ebyamagara kandi omuheereza nkiri ky'obutongi charity tukiri aha ndwara ey'okushasha emigongo. Za butandu z'ahankuuto nizimwe aha bintu ebikanyiisa okushasha emigongo omu bantu kandi eki kiri omu bantu b'emiringo yoona abato n'abakuru. Professor Kiti nko yabagambire ntushemeza hayaruga nkomu accident ninga abandi obwire obwe nibija ntubashemeza nka buri izooba konka ati eki ekinkumanyisa eki nihija n'abandi abari abarwire munonga ninga shabu nakweta bari complicated ati bantu etaaga kandi kukoragana na tiimu ziri ezindi kugira ngo abashaho amagezi bagate hamwe nangwa n'abamurago bariya kuba kwija na bariya abamurago National Referral Hospital nabo baba bari aha so tiimu zona ziba ziri aha omurwire bamukwatanisa babasa kureba ekyarugama aho kuba okumukimanya obwongo enki orukizi n'omwanya gugumire munonga nkyetaaga obumanyirivu bw'amaani nkyetaaga tiimu mpango kandi kyo tukukikorera mu muringo kugira ngu at least abarayo baine obuzibu obwe omu mirundi ebiri omu mwaka tubukoreho then abitabasa kukorera mu muringo ara Referral Hospital obundi tubohoreze murago.
emirimu gye tukola ng'okusitula ebizito. Senga togoberera amateeka gakusitula bintu omugongo gukuluma, naye senga ogagoberera obulungi oyinza obutafuna kizibu ekyo nnyo. Kiyinza okujja olw'obukulu naye nga tekizze lwaki lwa mirimu gy'okola. Emirimu endiijo y'omuntu arikukoreka mureetere okushasha omugongo harimu omuringo gw'omuntu arikushutamamu. Wareetiza abashaija ezi barikuta omu nshaho zaabo z'enyuma bakiza kushutama bakazishutamira. Ekyakorwa kumara obwire buringwa nikiteganisa orukizi kuguma omu buhangwa bwarwo. Okuheeka enshaho eziremiire, omuntu oku aine kwakiramu esimu na munonga okukiika omushaija orikwakira esimu okakikora omuze nikireetera orukizi rwaruga omu buhangwa bwarwo. Okutandikira omu maraka kihendera kikureetiire okushasha omugongo hamwe n'endiijo emirimo mingi ningashi ebindi bintu bingi nabyo nibireetera omugongo gwawe kushasha. So ntuba ntujya wimu amarwaro agatwerire omurwire orareme umuhoreze omu rufaro hospital rero tugire ki tumukoreho abuko mwe abantu mutakaza okumuka gwokwe kandi obuhereza buri mu irwaro ritwere ororo twine mu challenges inchenche konke ebyo nebaho ninjangu of course government eriyo negeza okutwe sente kureba ngo irwaro ryabonera kandi yazamutinda. Dr. Barije Celestine kuri irwaro Mbara Regional Referral Hospital omwe muhuraba abarwira omwe mbatwara hero India South Africa abamwe babine ndwara nkezo konka hati omuntu kwakushimanya ngo nibija mbiri kandi sente zo kuza India tuzurho ushanga babareta hatwa bakoraho hati bahendera bakozirirwaho muri Mbara Regional Referral Hospital. Okuchondoza nokworeka ngo hariho ebindi bintu by'omuntu arikushasha omugongo aine kukora nk'ebisasayizi obu arikukora terendagiriro y'omushaho. Ebisasayizi ebi biri omu miringo etarikushushana okurugirira aha kika ky'omuntu, emyaka ye, obuhango bwe n'ebindi bingi. Okushasha omugongo nikubaasa kutambirwa kurabira omu miringo mingi. Enshonga habw'enki irwariro rya Mbara Referral niritaho kampu z'okujanjaba n'okushemeza omugongo buri mwaka. Bantu mwe bari kuturikiriza kandi kaburijo TV Western tubashemerwa korango mwijo mu irwaro kutugambaho ebirunje bitukora. Irwaro rero ni irwaro ryitu ni irwaro ryankore kandi riyo ndigezaho kukurana ngo ntwenda ribe nk'eryamurago abo kujangu ntwenda ribe National Referral Hospital. Hano muri ebyo no gukora ntukorebe byo kushemeza mitwe ntushemeza inkizi ntushemeza bwana buto amisho hatukazahigura amisho ntushemereza kimwe so ebyo nantwenda ngo nituzaha level nke yamurago ninga no kukiraho nango bwiro bwingi tusheme kwa umurwire narenga hirwara rero ngo nazo murindi nkamurago ninjira ngo byo na wabihurira ahabukwasira handwara y'umugongo bitu kandi program yaberi Ebyamagara eri kwishibwa habakazire health products abine byo kunywa bingi kandi obishango muza supermarket n'amaduka agakwerire gono mwihanga omutebekanisa nabandi chobutunji charity ntuzagaruka rwo kubaza rundi kandi wakuba yaringwa program eji neba negaruka mu rwo kubanza shaha mwenda zihangwe omukama abarinde.